Не может международная организация это нельзя. Это что можно сделать? А что можно сделать? Организация соглашается а посредством всех наших друзей наций, которые пережили очень богатейший. Bir bizim gün Ali Dergeleni müzeye buldum rende. Bayanınca biri izegili jun bildi prezine. Kunda puştarnızem pudena bilesi. Bayan birini lara uçtuğu için şembe kalışta da alıcı energeş purde bir letarza mottayım lozukne çavaşla ebir bunlu bur pulat pırdeze kışkırmalar deriş mecdizin şaks maksını yanak Ali Galaçı tribünler. Bayan da şakatas derim. Sen oraya git, orada bir oraya git, keçi orada koyun, versin. bir şeyler. Sen koydun Ha. Bir koyun keçi. Ya burada benim koyacaksın. Tamam, buradan çekelim. Yukarıdan çekelim. Adamlar Tabii çok Az böyle etraf yapamayız. Bayan geçecek. Veya ikincisi de artıyor. Arkadaşlar toplu bir Fatiha verelim. Siz yan tura gördünüz. Yan tura kızıyla gelmişti. Allah oradan bir çıkalım. Ebe gurdum Ali Eskayadan Ali Eskayan. İnzetli şu başkarın şirani. İnde gurmi sanani hejan. İlaşki galaju, İlaşki dalu, İlaşki gajep sana. Ebali enerlerim çavaş yüküne. Astavat na Ali esirlattın. Vunik yuman perne kazari. Aga kasrı zikken kalperне. Ancak mıjık sana jali. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وباشta olan Türk dünyası şehitleri ve başta olan Ali Özaydın'ın ruhuna hep beraber Fatiha suresini okuyalım. El Fatiha ma'as salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakime. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddallin. Sadakallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul aliyyul azim. Kabul olsun. Yeri cennettir. Allah rahmet etsin inşallah. Rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Ali Birgin'de Kunyenci'nin gazabama bu. Önce umay galazan da ballakına kivişçilerin kaklama yivur. Mecende zeni ol Hınyeverle kosmos pek. Yapılacak tarafımda Tursiya tipçe jizemge, Terek halı tipçe jizemge malaşne unun puldarolukne ballak tanlım tipçe hak barış. Ebana haminde ilk nömberden bile diyor. Binde de hoca tağırınçım şulda Kipr'da humba ballaştıçı. Tağırınzakım şulda unun kolektifne prema kurnaçan karara. Bizim tipedem Terek halı yürüze diyorlar işte. Çavaş halı yürüyüşük. Arayıp Ali Bey kalaşım, Ali derim, bunda sen derim, kur diye buluyor, tudar yürü diye puşku yürü diye açıvaş yürü cükkü derim. Arayalımına da yaptığı ilk nügat et. İşte dürla zapar kamana dit, bir yürü diye, para şirap dit. Arayıp yanın ciddiye, kemice yürü de yürü zapadım. Aralık şungur ne kırt ya, kaymen ya, şungur yürü, çavirı bir yürü adet.
Пенде да гыжы тохрында хымшылда ерек шамбыр гызен перлежевен тохрмыш курултая, тохрмыш сентябрьде Бульджи Шубашкарда. Унчите алиге буде, был бы сентябрь гынде журална, и беру ба перле журалны гыне паллы дурумыр. Унчите вот пиде саванде, ебана савар ялавне парнелерим. Вот мана вот пиде камалагары, вот савар ялавне, куклензе ларза чупту заильте на парса. Мен галамалани пиде юрадате чеваш сене, пиде юрадате пирин лозунга, мотем лозунгне, эбир пулна бур пулат бар. Кашни курултайрах, бара ол трибуны жіне дугатиге, самакаланы все мана олеп кетиге, перле бара. Эбир пулна бур пулат партизе был галати, бара пиринбе перле, падемнинде зал галати. Пиде нумайда да чеваш урызине был, янах юрлазаба магидатия, ананде эбегнамар, мэлле чеважа гурна, ол янах ит юрлазабарга юрдесе. Шамбада унун хайын уйром шамбек бол Колорашинте уйром диск али индикала бар коллективе, чеваш юризине юрлана диск. Но шель булен кешагенде узал тир, уна пирдень, вахотса уйрди пирдень. Кен эбер галабар али эметне пулас композитор зем, пулас пирень. Пирень ишин бараган зем, унун коллективе пулныжак этмеде пулдарас семашпа, пулдырчи жамбек. Халинде пушкана лупланда межендезен. Алине пударма прайманны жене пиде куланда межендезен. Зеринде биледер, мисленде небе шимна нумайды садамашша. Жамбада ибир бала Шубашкардан, она подаричен ибир майжу кутижитме. Жамбада нумай вогот куши пожаган забурундам, алине жанга загура бинде бинде принейдезе. Кажан Халине кыштабу заман чунно планже, межендезен ибир иги чеваш, эбеда да идимер. Чеваш халагыжын, пиде нумай, эштуна шинне пурзашитсе, кыштабу зам хамыр парыма татрымыр, ана азындымыр, тезе худымыр, эбенде хыневерле сывыде марабуян ажакта ана азынса ширны хам чун ширны ергезине булазабадым. Али кажарын дибире сана упраймарымыр, кивырды кошыма булдыр. Санын шуты сонару яланах пирме бірле болы. Эбір зона ник шанамамам. Сейчас посетили могилу нашего близкого друга, рано ушедшего в жизнь, который сделал в Тульском мире очень многое, чтобы собрать старинные тульские инструменты, старинные тульские музыку. Али Узайдин. Помню, они на Курултаях организованы все концерты, час, все возлагалось на Али. Это был действительно преданный тульскому миру человек, который до конца все свои силы отдал для восстановления древней тульской музыки, древней тульского музыкальных инструментов. И нашей памяти, думаю, что Аля останется надолго. В нашем тульском мире мало таких людей, как Алибей, царство ему небесное, но такие поступки, отчаянные поступки в адрес своего тульского народа, многогранного тульского мира, тот вклад, который он вложил не только в культуру турецкого народа, он вложил всю свою душу, все свое сердце в развитие всей тюркской цивилизации. И чем больше будет таких наших тюркских патриотов, тем больше у нас есть надежда на будущее. Веру в том, что мы будем когда-нибудь вместе. И дай Бог, чтобы наши народы рождали таких сынов. Вечная ему память.